Itu deh. Pin perlu kumne kain haban. Hut iki. Sepenyo. So ahone. Wern. Perlu kumne pilong. Te mentah. Napinyo pi ngayo ibon bahagi bakali jenga. Bat kibam sania jenga ki ong. Me datang syukran kai geng thok geng. Te mentah ngap ipi porok kene ke video kumno. Nei ngama ngalik thu ya gini git. Terai agor mo. Tapi kat mat ngadon uan ba. Ya ngan pen EP ying dong yung tu dikhar pengalik mentah ngalik thu ya ki terai agor mo. Pej kini bentor baro ki khar keladit tung kebalut baro pej. Yo i. Kesngi mentah pej kumno. Kejing shit. Kesngi mentah pej. Ba. Oh pej kene ka snong ki khar pej kanu ka. Sepenyo. So ahone. Wern pi. Te perlu pio i. Wan ba. Urang ya ka tu ke cycle. Te gini baru pio i kanu kejing tenat gini jaka. Jong gini gi dikhar. Pio i kumno. Te ingin nyalek. Kene ke vlog perlu ngasnatan mentah ban pen i pi ke besisya. Yo ibun gitu komen yang ngaki bekeren bain ki ong nga keren thok nem der ke besisya we udeng ngilak bandi lagi lak tangga tentangan pen ip ki tenrai kumnu bat kumnu kerkom tungi oh kenek video ngan pen ip jangan pen ip kena agor keterai pej kenek agor ap ngan pen ip dak bak kamera yo i perlu kenek agor pej kenek deng agor kanu teli kewe ketenrah anu teli ka ai kinat pej yoi pej kena geng kaba penlong melik ipi ladar em ye mo don clean em mar mo ne don clean em nang tunai ki clean tangba nen kan ni ka tos nem teh kala long pi kap taya mo perlok ben isu ipi ke views ne kanu ke internet temta sini dah sit bagus ni mentah teh kanu ngin le haben le baik ya baik wan pak udang medam dah ke sur Christmas dah dengan ya nak dengan cycle kenang bangin yo pui keloy mah saya cekah bangin lek wat ding agor tendrai agor pej mesiru don metip sok ni kamera merekod nah mah ini ne tip ngarane tu ada aku mi parus nem ya chan dai me am boy to ria arti parus nem sera chat pi do par yo me chu mari yo de perlu yo i kanu ke jing pengat ne ke jeka pej ngin nasong ka na nasong thai sinyal thai sya de perlu yo i mangkum ne gen kita tendrai ki sampai agor ndra haban tadi iki aman se iki put iki put kumne pio i kene haban ot iya ka hangne te leme ni so ni mobile pen yo so untuk kan kene haban ot hangne te nang ne sini hab no baro te kene haban tung ka baro sipok kendau mo te kumne gen perlok pe gine gisla jong ne ra agor te baro imdon kamban thung baro ne ding nang ne sita skle da no lu yam lelera long hi mo te puta de pelok yo ingala dep thap iki apok kene kepala jonga pe ngala dep pam iki pe kumne mo yo i kitu kisla jong ki ngala dep no iki te sa ya ngan pen ipi sekmat pi pion papi kap te pelok ngilai phe no sing te pe yuan paula le sekmat te amon ngin saya kendu derek ha kesngi ke ba ngatunya gene ki kitenrai agor mo te ya pelok. Good morning Porlok. Temta the next day. Tementangan EP kumnu
ngatungi gini ki agor bun kiba komen yang meklem pen iringi kumnu metungi gini agor teman tangan ini video ing ada lawan hak nek jaka ke pengatungi gini ke agor teman nin video inga waktu itu kita agor nayung gidi kar teman tapat ngan pen ipi kumnu ngatungi iki mah saya ngan pen ipi te pelok bojor video i hang ne kumnu ngatungi ne agor ngan pen ipi de ke ba sai bha nama pin yo i kumnu nga thung yaw ne agor ma kumne kain haban pen kumne udeng haban sna kumne udeng ti tapi yo i haban ti yaw ne u thliu pyong kumnu krep ma haban sna do ne deng yaw ne thliu kumne ap ngan pen ipi kumne teu neu tenra agor te haban thapi o apo neu thliu ma te kumne te phio i kumne te hadin phidip thapi o kum tu te sim gine ki khendeu tapi le kumne kecap jong phi le haba long kumne nang mat lai pe la de yo ko rung sipo te ut ken meu rai te tak dau haban ai ki dau khambun te ai da ki deu kumne bes labiang pila yo i nong mentah pila senia yang ane em perlok pyong nga keren kai nong komta kumne komta dan ni pi ka besisya kai kumne ken perlok saya dengan bu yok neu usin dengan yo i kini agor ne usin kumne ken perlok kumne ken kerukom thong ya mo ta nga thung ya une udeng agor perlok pitip ngan yo bam ya gane ga thnem yang o hadan spouse nem ne katsan nem ka ta tengam laban ong ipi la de shong ka klen hapo une udeng tengan yo bam la da kam shong te une la long kum udeng kum gine udeng siklau long udeng agor te kata ken perlok ngako an pen shai pi umdere baro une udeng lada longkum ta baro une udeng silenter une udeng lada longkum ta ngalaban di oda ka si kilo daki san riulak tengka tada longkum ta dengan lalong ambani hi perlok temder kumta te perlok ngasong thai jangne dengan ko am pensai pim ta ka basisya bun ki basnya thu bekla san lak tengka si kilo kamot demder baro silenter tu udeng pilak bandi ya pilak bandi tang itu ki kleng ken ki badon hapo tu udeng pisau tu entah bun ki bawa nga la dalong kumta de melalong kerur peti no melalong maling no pitip une udeng ubanga thu menta pitip hadu kanus nem hadin ngan yo bandi one udeng si phau ne kat sans ne mat pos ne me kata ngam la ban ong yipi kene tang ka jing kumnu nga ong yipi persing tu yipi kene ka jing minot in yo bam ya ka adin si pos nem ne kat sans nem ne niyo ya ka result jong ka ada spouse nem kata sen kata dengan la ban ong ipi lada ka depend baro ha ka nosip jong pi ha ka bog jong pi le pi ki riu ba don bok te pi yo kloi bandi ya ne udeng kham kloi pi unsong kleng hapo jong kata kin perlok ke jing pen siau thu jong ngai phi wat siau thu beklai nga ngayo ibun ke bekren beng nga te kata ngam lele re to ya mo perlok